Ngina sobera kero kinyira. Na kinanda. Kabisa kabisa. Yes. Nandi ne ukwari. Yeah. Nano korombete rokono. Inkorombete rokono? Ngera ngono ingana. Two. You have two ngonos? Yes. Yes. Rumwe nkabutheria. Yeah. Rongiro raja muno rukathira mbuga episode wenge. Yeah. Jukero gono. Tagwata. Urikana tene Ramba uchatoragwa. Ruje mbatoki chatane. Imbije mbatoki. Bere chapa chawa nyamara. Ino yeta njirene cheta uno ntobokara tractor ne. Tractor na banyuma kamera. Ko ironda kamati ni tractor. Ndai ni ruau. Ndai ni ruau. Ndai ni tractor monga ndethere box ya jankingo. Yes. Wow. Tupokwa toke ni kaire kere mubango jwetu jwa Shieto Live. Na yes. Kamono ntoito mwari. Nani bita mwobobye mariko. Ongino ntera kandege kaugete. Kona ne indege pick up. Wakinya nketheria kamusa musonko ni utoka tureana. Ndege wi ni pick up na ne ndisoro. Tugore ne tuma. Tokote ogeni. Karibuni sana kere mubango jwetu jwa Shieto. Yes. Na Kamono ntoito mwari na. Nani bita mwobobye mariko. Ongino mugambi. Very good. Yes. Nande darongo de na manka we live because kwendo embo mise the mono. Na imise the rogono. Ngote ke wena rogono, wena tu ngonos. Yes. Alafu kwena re. Na cheta wa ingi to era proverbs. Proverbs. Cheta wa kemiro ate. Injuno. Njuno. Inkwenda ina njuno. Hata na kalisa chauti cheta wa Kiswahili. Na kimero. Tote chekwa mbuga hii. Cheku Tijen. Ogari aringiro akibanga pang. Atamwa royata. Atamwa roy shwa. Akogwa. Aringa nthe mpu. Ende ringana na mtu ria ngana. Omto mucheke. Karingire nthe ka. Ori kade nyago no ucheke hii. Aringa atonyera mpempene no beche. To una u. Agwa rojene. Atoboka. Uga tuga gutoboka. Atoboka toboku. Kana tubu. Ino ragira roje kiga roje no igokyo katubu. Katobu. Akaiga. Akaiga kanini. Tobu. Keta katobuga kanini tobu. Ni naro ndina a lot of anticipation Inkoda na psych. Naro kona kagoti kambikirite. Kagoti akandika ya miaka yenu. When I was very young. Miaka yenu. Miaka yenu ibwa kera tungutu tu aina bugita dance. We okoria akurubonthe. Na abachemani bakwira twetete dance. Bottom. Na platform. Platform. Ya daro ya kalio nkoi. Kekyo kia batetho ya tempo. Kirabu ne kyo ko. Platform namberi necho ngambio. Platform namberi. Arabu nande kaotikana ndike thero kena gintu gito kweba. Kweba no kona rwaturo ruru ya unyuma. Ruru. Ndio, ruru ito kweba. Ejina ndi yemwe itawa single kweba. Single kweba. Chire ijere chitawa ndabo kweba. Ndio music. Nandi no munamukoro akina. Platform namberi. Nandi kairingaringa. Nandi muguto kire ari anthe. Ye kalio ngune kiambairo. Ogere kiyo chaicho ndikora kirabu. Ngune kiambero. Kalio ngune kiambero. Ndio. Nakwira akinyo gukona rwimbo rwiro mukoro na kuina. Mukoro na kinende. Ko dance bro tia kwetheri. Tigana ondi to thithio. Mara ugathira kamtoga gweno kalingire ngoto. Epoka nya kauna. Nandi icho chiari ndwimbo. Tena ndi nari nkondo nkinyira chapacho. Chapacho nkondo mekinya acha. Manto ago chapacha. Au. Nandi. Jonto uga manto atane. Yeah. Ande menya. Kinya ameru twale menya gitarera mau. Muchomba kuja kangangi. Ando jene keta wa kangangi. Ari. Kale ga kue. Kangano mweri jo ere. Na na NDC. Jonto NDC. Aro to the live audience. Yes. Jonto NDC. Bye bye itu.
eje no enaja Ibiba kunda tukunde. eje no enaja kana beje ba Ara wita wao. Ndatukwenda. yes Na ndi kanga no mweri jo ire na no ntobwa nteto era na kareo magu kangentio magu na ndi kathiuruka na uka embarathine na ndi utuno katathiuruka mara iko consult injury no ntuna nda endo menya na ta injury igita magamba na anto bakaiganua na ndanto bagita magamba njire kotini nambi na ndi ankakunde na ndi na mbarathi ire we iko kareto kangangi bata menya go dote menya go tamokareto rere we na were gichunku bara ina barito benda rito rere da bibilia kadara mtu agita Nebukadneza kiogora ndio kasi Simonda katweri Simonda katweri kalio ngumu kada karubelina but you see the good thing na gita yule nu ko intoni celebrator no tino rigwa mbu eri into genuine junior netawa junior na kemero into junior okaiwe diga dai atwethera mukuru na mukuru bakuru orimbi bokara te bakuru era remote yani dai baro aka into very noble okaigwa mbu korimbi ugatike thenjura gitambukando mbere tweza kana okaigwa mbu na uko mtu kuya kigwa is very important mbukando important remote na ndimbi anya ndego baro era into serious so today now we konda nande to get into that older kuigwa ndi mukuru nande nto kwenda to get into that old nande tia ba kangange bakina ndwimbo chao naja pigand morori pigand wiso nande no nto gitara mau kokoretwa curfew na kwanto batemenya kuma wo na anto ba pushed into one community na yairigwa na nde mamo ibaba garage kwa discouraged kenda nyamorera ethira na nde anto ba chamana ge mada jada nyanya na jagoro bakaina bakina kule anto ba umire muito ne beja kire kamanda kau na iba kwenda kuba kwenda kwaria kwento bakwenda kinya na nde auma na karumbo kaka ande tukwemwe bakanu ikangangi bero de kuina gote kuina embere bakanu tiara ndinkwira karumbo geta gwate murata wakwa ewe jonkethie ate ena kinanda murata wakwa ewe jonkethie ena kinanda gwe ena kinanda ito kamanda tinya muhombera nkogitera murata wakwa ewe jonkethie ena kinanda gwe ena kinanda ito kamanda tiururi hombera ngwetaitera murata wakwa ewe jonkethie ate ena kinanda gwe ena kinanda ito nthurio muthongo muhina kiana ni kimwe murata wakwa ewe jonkethie ena kinanda itu menyo kia ruru na iratu biaraba murata wakwa ewe jonkethie ena kinanda nande rukina gwou batu menyi twijene na kwina boga mukote murume jatairia ngari etera titairia ngari gwe katharanchungo sorry nande tukina gojo manya batu twijene ito kona mtu moja mtu no karaja no kuikiria musomba nteto yo gweta kwira muthungu babo banga na thaiji nande manya thaira mamwe no bakuina bara batije kene mono ba ndansi neu nande kenda bara bange batekaria mantu kimencho bara mantu kime iro kaigo akiuga tugana ndio ne ukome ne propriete tu come propo ena kinanda itu kana kome ate kwina hima twagutabia murata wakwa ewe jonkethie ena kinanda itu mukore murumene anie mbungoro murata wakwa ewe jonkethie ena kinanda itu na anie mbungoro henguko niguteta murata wakwa ewe jonkethie ena kinanda itu ena kinanda itu norio timurume kithaka gya kondi murata wakwa ewe jonkethie ena kinanda itu ena kinanda itu kamanda tiururi umbire ngwetaitira murata wakwa ewe jonkethie ena kinanda aya nande bakina go
Rina ndi bakanwa nuntu muchonkoro ije jere kumenya kuri kwitana mbere kamanda kainwo manto jakata baraka aida bakaurwa na kugeta bakajukia mbinambi ande agwa kamanda kakainwa nje ukaire ntore uikaire nuntu kainwa ikothuka muchonko biche wetara aja piga nduiso piga ndu nande runene tha ithatu akiroko bichini au yes ai kamanda kare au gaitungita buru kakunyiga wethore andire bakaina atire hena kena ndaito ngatiga gukaina sombe tiga ndansi urata wakwa ewe jonkethie hena kinanda aito hena kinanda gwe hena kinanda itu menyothukia ruru ina irato biaraba urata wakwa ewe jonkethie atena kinanda nandi na easy in the current situation yes ndio kuna whistleblowers baba ingi na kethirikari naja babatiri bendere kuina kamanda inabe parliament bukirio ena kenanda John Paul na kwenda kulumana murati tukatumaira na nduchie kuru koira mtu kumutema yes tukiwa kwenda kugonto kuna kwenda kugonto exactly ena kinandra ngino sabera akaria ngina sabera kero kinyira na kinanda kabisa yes nandi ne ukwari yeah nano korombete rokono inkorombete rokono ngera ngono ingana two you have two ngonos yes rumo nkabuthiria yeah rongiro raja muno rukathira mbuga episode ndi wenge yeah jokero gono tagwata urikana tene ramba ochatoragwa ruje mbatoki chatane imbije mbatoki bere cha pa cha nyamara ino yeta njira ne cheta uno ntobo kara tractor ne tractor na banyu makamela ko ironda kamati ni tractor ndai ni ruau ndai ni ruau ndai ni tractor monga ndethere box ya jankingo nenda kumikiro ja vesti ino kendo menya mbatoki ngo ithira mbere yake nuntu boskuma mpao yes kodi derwe kamengera kanyana wakarikere abas au magagene nande ndi mweshinda taira antu baanete uye tractor ineko gya muno ta speed ya 40 inoko na ugiate ifote ri nandi nakoro kabera inge imiari bangenta no tractor tena miari kabo kire kioni wa inge imiari ande mbatokira ndembere tractor ija tira cha sumeno oire guitithio jo mabundie kwajambao kwaja ende bau ande bakia trambao iraire rale bategete tu redi ngata sumeno Mr. Nogo Mr. Nogo wete ni rhythm ina rhythm no te ko sumeno witi kira ba ande aliana tababo kita ande tije lunch time Kenya baruga nkima baibo ande beta kula nkima aya but tino yangairwa au nande kenda tega kube amine tega kunyero yau go kunyero gatigate ndio nande manketa hewa na tindo ne angerero au kirai nande eta hey eta gatindo embira kumeketha uikarite nyamara kwa chomora yo da tindo kenda kumenya kai kafiko ka ekuchia ome muthiene ekuraga kwethe ekabo ndebo undercover iyo gana bali bagio akashikwa mateka Nyamo ite chachero au we ya success country ya kiindi ya dite manga sauti ya ura ite komba kuga we mbato kingisha korogere tau reko bona kabone sauti kamera yongoz kuche ikatauti
Eyo bondo mole. Nomora hii ngathirira aya kaba gukua ibo karibu Nomora ande nyateki ande mbatoki kwe yani atekero mwanga gwethira ai tiga yati tina mwanga gwake ande kuringana ora yateki ego chia chorwa mwanga yarie uga iboyaga are etoga raisi u ai akoro iboyaga yani kare yantikirie Biblia era yarerie ere andika yuku rete bookshop reta kweta yuku reta the pen retengana we nani ndakachira ugire ndre chiora ya maruke buru kabisa ai ndakachira ugire te kwenda umenya ore chiita maruke kuita maruke ndre ome ama ya maruke ijagerete fire nengotekia kwembrindi eruke kwembrindi eruke yes ethero ethirinde ubakata ut iye chiaranire iroge taja Meru National Park kana buke nona ko eruke rimwe ethero ethiriri gwenda ubakata ut na mangenya go saina ojebati yakara ya kikiwi kwena ojebati gwe ije yakabi yakabi ndego tegwe yeah andi tunya karomba kamwe yes na lero ndenda a song that I can dance to metire ndigo berie egoti na ndora ndake getau berie egoti nikorire ere to kweba kweba ndenderi ngayo tuine marocha kairuthi itine kairuthi marocha au ndo kweba getau marocha kairuthi na platform na manya rwembo rero no bwine wiki jire butenoke by the way aina kunde ito kuina ayo okwanya kauna ikinyo thithia ondio no giaja no konjeta mugongo mwandro nkingo ukiba romo ake wakarande guru ikyo babu kiumina dance bweta abo kimenyana batu tuma tonogi ora ya getanda ina kiri apana ndro ande batu nya tutanyina go by the way to dance floor itamba koria toa kwera chieta marieto nkomenye ntina na mwana ntije nugire no kwenda kumenya njuno yes na ndi to dance hall kana nare anya tukina nare uria disco ne te disco nyambere disco ina nanja okaigo kera mtu chieta marieto nkomenye ntina kana mwana ntije ala utekaja kuina bata wagwe ala mbo ikome ala kwa introduction kwa nuni ari raisi murume we tunde maro chak ate maro chak irothi egwe mwari ate Andrew ande bokinya choke nyuma u mbere ro inyo play ngoni nande ndokunye ngitotoro kinyamwe ende waina ari ono tobo kunyibo ngita oni andi present roterero ro wini kwanza yenge boita shrine nao okay nyakunde gotono gotaya nagia apo moro shakairothi we more nata bokogeta egwe more aigwe nyangya meru aya ndio amekurugata rewind start from again from the top selector selector ante moro shakairothi egwe more nata bokogeta egwe more abwe nyangya meru egwe more nagwe kera taiti egwe more naira tobya sandu egwe more namugongo wasi egwe more ena spaghetti egwe more Rasha
dege mwera okedo igetonga mwera moronto modamia mwera enda oberage mwera naya igeragwa mwera tena weguchaga Thank you, Gome. Yes. Hicho ndo wimbo. Chakaraja. No wayo kona windire ru. Windire jajo inokana. O ana ogweretwe. No ka windire ari kirabu na ndaina bwega. Tiana inge toroka urukiria ukokira ukireja imuto yanga. Nwenirie kuguru nwenirie okwenieru. Nande kwi igita tuwetete rwimbo. Tene. Twagwa tene una muthako ngitwa Kelvin Gikundi. Ndio. Na ndirire ari 3 stairs. Ndaja kwiro na ndire unecho angonera ntu atigwitane. Ndero kwiro bandiba marete endruini. Pena na uteanto bainga sere East Africa wa ndiote. Chama wakiri. Aigwe. Akiri ya wakiri baromanto. Ibaromaganto. Koromaganto kao? Inada yote utaka ina wakiri eta. Ari oa. Kwanza nyantora nyana gutona uju gatea mtandaone. Bede berebeje. Bai ibatonye bonde. Mawakiri zote. Na kwitha kuna wakiri type 2. Kwa baba kujera ndeba bawa na baba nge bawa akiri. Ani turi kwa baba na akiri. Ni nija akiri marito jaire. Kwina wa na akiri. Na akiri. Na ndicho rinde kuri. Yes. Bara bantu era bamunene kaburu ba. Ingotaka naja ba an koigi bara itonyere. Bandomene bendene. Na kadoli maketu wakiri onge mochora kwa na isioro. Yes. Okay. Ingotaka inaba. Oitora weja. Ojo kujeta jeta kwa ate ojo abo. Apollo. 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 Apollo yo jana ndege memenyano ndo waipemwe ni there gwite. Waipendege.
on by the go mbambe tete antega kira gituma nkaigwa muno taika iyo ni ndege ichi nyuma rai jatira kuna njam o ichi nyuma ikaringa on pepe chindora ya bare baje mtandao na bwari na embero twera na ndengo kwira riu ndejire kubitikia ati kwi na ogweta wa makuti ogwe ngutikia wari member kwi na ogweta wa makuti na mbiga waina tene eu karuga ina chetha DJ Karuga na chetha ewe nikuwa na chetha igitore na ndi kaigwa rani ngutikia riro bwaringa na nkara chiori rimwe tumete sende icio tuvomesendre ma bate tuje sendre thai itairi gutindruka kuringa sendre yaria twathiite kuanda miti no rigara twathiite kuanda miti twanjoringa sende mujo na barani kwanza mujo Martin Felix uko miringa nyagiringa saruti mujo aringa sende ukona ujo na tumaire sende means of transport kwewo mboringa sende omwithira town tiankwire ikinya muthumo na ndi kuonithania ethe ari atari ari moto baiba baringa cia maru kama Martin Felix eringa saruti u na bamwita ingi kwanza cheringa waji beji bitekete churubari abetekie bieje biere thenjomo bieje owa thai gerio tindruke uone ya pira njegeto kathira u anda bakolimbie tigi kathira jangu so inkona nto batonyete online Martin Maranya inkobona ukona postere nyambo kando ina nanda itakwena mbokando we mbokando kwenda na mate na bali yes inkona ina karimi ani ngiti mothe ikweja yo ntere thimirite antwara waitine erumo iro yumaira ere kirio erumo iro na kanyamu kambraji kakario nchabe kaumirite ko tumike kanywa timo ntere diaspora diaspora tombogera iga na kwena baraba go watch YouTube yes bwendere ungwa yes na nontu itokoja sandere bogatindo chumbuka imothi joka butanga nyeke mtu atiombo chumbuka imothi ati akarena stress tunaengere arafu batu I promise tukajura ja mothi jungwa yes ugato wende yes aimbera nkulikana gukwira ndio kombera manto ya 3 stairs yango kuroye na ndegi 3 ya disco anda iga wate 3 stairs inkori mono ria ndeta 3 stairs twire aga 50 ndaigwa thai kwi antu batene riria makutano yari kirabu gieta wanga Dimples kinya cho wa kwa Dimples nya ugato echo aja Dimples na Dimples ira mbije ni ichi yako ake murume ai Dimples no nya ritonya bauraira ande arito balira skuru tike nyomba ke kya nyamwira kya show ground ake yeta ate kire kwanza Dimples yali onau na gorenye nenye nkubu ala na road show ate road show icha SK shows na ndi na Kenyomba wimbo nyaro toeta wimbo na ndi kwali 10,000 watts kama kawe ande inkobeta nkabwa nkaja na karugono kange yes renda bwera mantu ja kanga ngire inyante bwera mantu ja mau yes no konya mau ya mbere mero yes of course modoro jira tu tuna juvia the initiators yes te maroro ne o chamba vainge baugaga ate twe maroro na twe tokebera te maroro ne o chamba jukero gono yes 1916 the first world war kabe 15 kwao echedere kuma 14 kuita nara 18 nande de anto beta corona mbama anga nanga mbishitanga chena ma korina mutane mo kuma kadadi yes wa etagwa general ruko no wewe tawa mukuna ruko kali inji aligwa etika manto jawe najo nande kama nikau ikaije ndoa urakumbikeka as much as possible ikathara ai akolinga nkundi cherume gati uringithia maigo bas na chankua gati ukiritie njara na tharangite achonko njeu nande kulingana ore ombana na nteto eji are mboni ngadinya kabaka ala na Uganda ndaka toi na kwa bantere yale ndaka matata nande bawo kana muno na oikana mutane ojo inaro El Selassie save ma iyo ko mtorege onim are on te on be bijere ke chiare tege yi ingite bugi
Okay. Haile Selassie, receive my soul. Receive. Era nde Haile Selassie, ora ode changatonyi. Yes. Kana munyambo. Yes. Nojo takwa na Kemeru. Ashimba kwa edra ode ntukeja yake kunyampempe. Kunyampempe. Na nde bawo kana boyaga. Nunto nyale mboneka ndiyowe. Na mbuka secret service yewe. Anuje dhopi eta colonized. Yeah, inadha ingo tikia 2012. Bate haraka bare bate pressure. Batempo. Baya ija nto serious. Na nde. De mochonko tuko tamba na nde mono. Teroka risasi eta moria nkwaga ya. Era Selassie amwera kama mtu wangu. Ngakobanga. Ngakweka bweka. Yo ningakuoga. Ukamaka manto ja kunzukanithie muno. Ndi nakwe. Ndio. Nande nonto ama Ethiopia. Agurukira Sororo. Amoyare na miau. Akena mojo. Ajukitie wamba. Na acha post yau. Alikuwa mbele kinyacha post kwe kaora. Namba okinyana aba marisabiti na area. Na kinyana bokarare na miteu. Nande. Kwanza no kwanya kwirenge torire na nyamora. In fact roko na njireu. Okejo mejukia we serious. Ewe kuma isioro weta monka South Africa. Utheketeo. Ukona kamimta neutral. Okamikira okamita kaeje. Ndio. Wingirita monka South Africa. Ndio. Gwitirie nyunya. Nondo ikabali. Ande. Na karake ananga. Ande ya Selassie ntuko bamwera andogole wachia. Uwente kwa ndonka ja kairi. Ukona ndi ndoka ya ntobagu. Na kuna ka something ngako mathira. Kana ndo uwe nonto uwe nujora turwaga. Ukona la twenga ba Italiano na bauna babara beda kongo colonize Ethiopia. Uko nuje nande. Nande ukongranjo temenya kwa mbundingandi. Yes. Uko in general. Yes. Amwera wachia. Kaliko kalya. Igaku. Kaliko? Nonto ketora kaliko. Kamtero kamera ingana. Ivano. Yes. Kaya ikarafo. Kana ikavanguard. Na are. Ya ndene transport ndeo inyomora 22 wira. 22 wira. Chakwa ni kanyomoka. Ike mtemba. Imtemba. Atama mtemba. Akolokira ke mbrinje njunja. Nete au. Ande jontana ngara mtemba. Nande bauma. Anenkero jam bodyguards. Wanto kwa na in general. In general dai. Nande temanto jako what orali bodyguard nanda congratulate ta konenkero bodyguards. Na kiawe. Eba kweta na mtemba juria. Bauma beta. Bate Ethiopia. Kere. Bagnya Sororo. General no. Change bodyguard. Ande bagwa tane. Gwa sana santi. Nyabo achoka. Nyantona tane jabu. Babu strong kabisa. Rokora what zero eja mbere wingo. Ava fire. Tan boy ba mtemba. Nande. Au kinya Sororo. Bade Sororo kwe mochoro konyo karago etawa te mochore my brother etawa Turo Ario. Nkomokedia. Yes. Nande Sororo. Ali grutinja shienge. Ajo viongozi. Paraba kaja nae na mtemba jurea. Beja. Tukandira ka story ka uno ntokona mankato bera nyama ntujange. Na tuina romboronge kenda tumanyora kalisa ora njanuro ko akinyire mankara akinyire. Na ningoro atere ta mubira chokona. Tera. Ngotere ta story u. Ato ina mpoja nyamora. Nina mpoja mtokoria ome. Bwana. Ande. Yeah. Itoka ya karumbo kala requested. Yes. Tekabaka ini. Alafu toba encourage ku kitabonge. Para bakuga by sufficiently philanthropic. Yes. Itokuga ethro ya unja. Na narwi isande. Konga tumira sauti ya general ngebotije. Eto general Muiro. Uko hapo nyumbani. No kwenda gutwikira kintu. Yes. Ukaigwo kinaina. Yes. Number ni 07 21 43 98 03 na neno litaendelea. Chabacho mantao chabacha mantao koroka jankingo kerega mokade jamato kerega na kwanza
Aigua. Twende. Say. Ate? Eno tetuje na njamba chetu cha Meru. No. Eno tetuje na njamba chetu cha Meru. Kuruku mantwa gukuruka chabajo mantwa guchabacha jangingwe kerega mukade jamatwa kerega guturwa jamuka kerega murume jamweje kerega gutanwa. Eno te baije adomi beto bamero. Eno te baije adomi beto bamero. Kuruku mantwa gukuruka chabajo mantwa guchabacha jangingwe kerega mukade jamatwa kerega guturwa jamuka kerega murume jamweje kerega gutanwa. Eno te baije agami beto bamero. Eno te baije agami beto bamero. Kuruku mantwa gukuruka chabajo mantwa guchabacha jangingwe kerega mukade jamatwa kerega guturwa jamuka kerega murume jamweje kerega gutanwa. In December. Eno te baije aremi beto bamero. Eno te baije aremi beto bamero. Kuruku mantwa gukuruka chabajo mantwa guchabacha jangingwe kerega mukade jamatwa kerega guturwa jamuka kerega murume jamweje kerega gutanwa. Eno te mwije kabere mwana mbijewe. Eno te mwije kabere mwana mbijewe. Kuruku mantwa gukuruka chabajo mantwa guchabacha jangingwe kerega mukade jamatwa kerega guturwa jamuka kerega murume jamweje kerega gutanwa. No te mwije ntwangaye mwana nchebere. Eno te mwije ntwangaye mwana nchebere. Kuruku mantwa gukuruka chabajo mantwa guchabacha jangingwe kerega mukade jamatwa kerega guturwa jamuka kerega murume jamweje kerega gutanwa. Dakwira oni. Yeah. I'm in that good mood. Very Yes. good. Yeah. Now we are doing on our live audience. Very good, very good. Yes. Karibuni sana. Karibuni sana. Karibu kabisa. Hata Jones. Toya moja nkima. Hata kira kana ngam. Ogo wekire nyomora wekire iratu bira weta wa kinyou. Ogo temenya kiratu kiariteira mendi ogwe. Sorry eta kajwa. Sorry we thero kali rukuru. Weta wa kinya karatasi. Mzee akwira kinyaja. Sora kaka kinyou. Akena makonkobu. Tundeza kaja kiratu. Agora nkeja kio. Ndakwira kialia muguta jo magari. Ota muguta mpulia. No te muira tu. Atiga na kiu kia tharo ke two sizes mbiga. Wekera si we form 1 ukaikira mwanka form 4. Mwanka form 4. Basi ndio. Agora kira turi mwe. Na kio no menya na kio gitithira. Kitire tu imbio kathira sori wekera kachuma kara kira wethera muno iniri karukwa au muno. Katairi. Kana tairi no tumugote jorere ikuro. Eta ndwara ni tire au. Kitira araome. Tira ome. And by the way nandere? Yeah. Bare to dire kiria. Yes. Nande ina katika kako kana tomanto mono. Changu nikira. Tera. Nyanto mwe ibodi gara ina to guita manto. Yes. Nkwenda kuba some resources. Yukurenda thoma ndi mweje. We mweje. Yeo miaka 30 thirio, miaka 30 mbesha. Ritwa Jokia yuku tukathome. Yego ene. Taka aja. Taka kome. Erwa. Jokia. Le kwanza ndathoma to kwanya rutumira nyamora takarina. Le Ibrana ethithirwo sacrifice kenda yugure ritura. Ritura. Yo to kona iko abwire ne kuthomithia nyamora ma miru. Aya. Jokia yuku tukathome. Le kwanza randiki muchoro kwa. Yes.
Jones wa MPG to kumokaide mono kaideke. Yes. Kwanza Kwa kama chanjo kabisa. Social distance. Social distancing. Nandi. Yes. Rere andiki muchoro ngio kwa. Etagwa Mweti. Rere Proverbs kana njuno cha Kimeru. Njuno cha Kimeru. 1200. Njunos. Yes. Inaliko ile ngondeka rere. Data na kali za sauti. Cha Kimeru kuanguka mpu. Alingorwe anyaganya. Ale kuwa anyagaza mayankali. Anyaganya. Alingorwe rwepa. Mto muchekera alingorwe shwa. Neringana. Tererenge. Yes. Rere andiki muchoro kwa nyawe. Ntorenyiro gitobu. Metoere ya Meru. Wow. Nice. Menya Kimeru. Yes. Atubatere ko promote with an agency. No ntoke dara mono ko te kwa Kimeru. Omonye Kimeru kigakwa ndukine yao. Na kaire bauga mwachamira ni mtumwa. Kabisa. Ko gokothera na ndio gigayana bako ke slavery. Na urikumeria ba orongi. Bakwa bokwa. Nice. Aya. So in the meantime, yes. Tuereka area, make sure you give us one fine tune. Yes. Yani rwimbo rumwe na mureo ogintu kingi. Kenda tomba kwetha tukireka ya session kana baraba utona kumanja. Thank you so much ke baraba mbeto kwethira ba eto supporter. Yes. Each and every Sunday tukatha tuikweja a live of live this show. Sweet music njuno cha Kimeru na ngono na tukaendelea with your support na nyandeko twethera YouTube ke page kamano na baraba Instagram lingata kamano amobobia na mobobia _THRK mobobia _Real Housewives of Kawangware. Yes. Na twende sana tuine cheto na Facebook o like page ara na subscribe ke YouTube kamano ntoito mwari ituine cheto bwana Kimeru atokuria buru bwana atokuria buru yes. Wo nende kete kwigwa kanyango chiemoryo sana na kinyo kejagwa kia kathenge kinyako kemoryo gukunda uki kinyako kwemoryo akinya kuringa shiriba ndatigete kwemoryo ndego semania nawe mantoja guchencha say Vivione bonaga jama kambi Vivione enkaigwa jancherembe bobo nina te wakagota bobo nina ate te wakagota. Whoa. Awo. Tata. Tuine cheto. Jontontoraga ntaga wakuga. Wo. Kemoni moni gyakwa baragia jakangangi. Kizungu. Giswahili nakyo ngakiaria saruruko wala bin wala na kenge betaga shengi kinyakyo gitanterera manze ende narwa nkwaga bakuga oito narwa gikuthia nchenga ate bobo nina te wakagota bobo nina ate ya te wakagota. Woo! Awesome. Tuine cheto sana. Kabisa. Cheto live. Until next Sunday. Na kama ntoito mwari. Yes, nani mwobo bia mariko. Kana mobs. Kana wena favor kwenda mbeta mobs.
twina chieto sana kabisa kabisa Asante. tugocokere nkatho na njira mwanya yes na gwita na mbere ku sanitize gwikira maski yes itaga maski kai maski oro geta kapa akitike eh yes na remember to follow us kabisa completely twina chieto live ibwaga aya thank you so much production Kome thank you very much na Fair Acres tubacokere nkatho na njira mwanya yes nontu au ndio gipindi tukogishutira aja Fair Acres Karen Karen ibwaga sana I hope bakuigwa Karen Fair Acres Oni Karen Mobi for the first time yakuja Karen Karen Hallelujah ibwaga eh very sana thank you so much eno tetwije na nchamba chetu cha Meru eno tetwije na nchamba chetu cha Meru kuruku mantwa kuruka chabacho mantwa guchabacha jankingoe kerega mukade jamatwa kerega guturwa jamuka kerega murume jamweje kerega gutanwa